Vanoi kam tina kuki chate ho zo sin bon chawin ni thla pha hlamul July ni sim som lego Wednesday ni khuin zong ni thla thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Meilhei Galjam ho Imphal East District Sajiwa Jail Komla ho chun ain mun ho kinung zot ki du vin chuchi Meilhei Galjam ho mi zakhat vel ho cho security force on the light ha bi pha masang kilometer ni la ke vel agamla Pukhau Tespur muna na lamtinu vin aban an chi sa thapu vi Meilhei Galjam ho chu aban achal belo na dingu vin security force on pan na satain an halau vin sichi Meilhei Galjam ho ting tan ding chun numai CRPF ho company khat jong chumuna chun an solu vi district vaipo ho district administration ho le police officer hon chuchi Meilhei Galjam ho chu kyautopia zol ha ding an go vin sudokilon chun Meilhei Galjam ho internally displaced persons IDP so cho aban an chalbe tapu vi ahin la vai nungin chuchi IDP so Meilhei Galjam ho chun luidung chupal gal khaya ain mun ho zolute ding an go vin tuichunga konin mi tamta an lu tho tho taw vi honglong ning thani sunga kein mun ho wa nei chen lut sa lo wa hi le ke ho ka ki tha ding hi tin Meilhei khomi phapep chun hin phongdo taw vi Dule to Manipur Chief Secretary Prasan Kumar Singh Jo, National Commission for Scheduled Tribes Secretary Dingin, Central Government in Chundo Tau V. Central Government in Manipur State Chief Secretary Dinga, Ama Pa Hingo Nauhi, Lagup Lingpan Beb Hinalaye. Appointment Committee of the Cabinet Hon. Ama Pa Supan Munta Lutding in Lengdo Tau Vin. Suchi Manipur Chief Secretary Prasan Kumar Singh Chun. Pranit Kumar Goel IAS panmun aluding hitai. Sule Manipur Chief Secretary panmun cho. Pranit Kumar Goel IAS in aluding hitai tin tusuki muchuna pungdo e. Yang Kuki tia kiloi khom hon. Food Hills Naga Coordination Committee Fncc tia kiloi khom ho tupun cho. Zani July ni sim somnga ni khutsun ahin Donbut vin. Chuchi Milong ho Fncc ho chalon ho. Ngol the thua chalo na ho chungchang thua yang Kuki hon azum so vin chuchi naga mina kiloi khom ho chun singtheita thu ki sei ho chu hethem thei pu vin ama ho chalo no bangta Donbut dinga hitai tin yang Kuki hon thu sei chu yang Kuki hon thu sei ho chu an Donbut vin points again PUV Food Hills Tanga Coordination Committee Fncc Imphal tia kiloi khom ho chu ain ho thinglangam sungaum lo hi dan kilangin asopi ho Meilhei ho to ongki khen nungwa ukite gam sung thinglangam sungahong cheng lut panwa zolenal thu ho thu di lo tamta hin polu du vin midang ho chona sele sa anei ho ama ho chunga zong ama ho chunga midang ho chona sele sa anei ho ama ho chunga zong honglung wa ding hitai tin yang Kuki ho na phungdo vin chule phat khalaya kaso wan pang ho chule Meilhei te ebu bep sewan pang hon tua thinglangam sunga lampi chungsanga aki thunei sa ne ding thu ima chaum poitin hin phongdo vin chule Kuki ho anom lo hilengo tangkhul ho ama ho le ama ho anaki that chai su hiling hi vetin zong yang Kuki ho na phongdo vi tangkhul ho chunga Kuki ho panlan ho le ukhulgam sunga Kuki ho khochen dan thu ho Kuki ho gam nei di ta ahinau thu ho zong yang Kuki ho na hin phungdo vi chule Kuki ho anum lo hilengo angami hon liang mei ho chu atha chai su hil diu hin ahin la Kuki hon liang mei ho an hu do na ho chu liang mei ho na sumil gam taw ve tin zong yang Kuki ho na hin phungdo vi NSNIM thingloi mi hon zong Manipur State sunga designated camp hole him kham ceasefire extension adei bang ta uchun Kuki hon zong kagam sung ho wa kanop nom naw muna SO kem kakisa theu hi SO kem kakisa theu hi chuchi SO kem chungchang thu ho a na ho seiding ima chaum poitin yang Kuki hon an Donbut vin sule Milong ho kiloi khom ho FNCC tia kimin wo hon ache naw mun la ho a Kuki ho kalut sa lo ding hi tia agelu wa hi le ama hon zong Kuki te gam sung alen khup thedi wa ki yelu ham tin yang Kuki hon
FNCC ti akiloi khom ho chon so saluvin chukilet na to na thamding bolding to ding nei lo milui khon kiloi khom na tha aphu do wa naga pumpi palai da na ki gelu cho ama ho sunga zong abon chawa apom so hilo hitin yang Kuki ho na phung do vi Manipur naga ho ama ho ki wisop na ama ho sung zong a hoi di pon United Naga Council in ama ho sung a hin ki su tup ding sungai hitin yang Kuki hon an het sa taw vi chule namte ni alanga apex body ho aki ho to wa thilpalo so do theding ho aso do lo te ni dinga pan la ngai hi chutia Milong ho thakhela pan la ding chu United Naga Council ho hileu phan ti tin yang Kuki ho na hin phung do taw vi None district khupum phai chama tuelinin tuin phaili tamta achuptan chule khupum dam vela in phapep jong chu tuin an su set hidanin jong ki seyen chule gan cha phapep jong tuilet ji a an thi hidanin jong ki seye tuilet je chun munachimen lampi ho su sen lei phapep an su sen ki kom tu na ho ha sa hle jing hidanin jong ki seye chule lei mata luidung alinin a vela mun anim jep lai ho zo si chu tuin an chuben chuto kilon chun phaili tamta chu tuin an chup tai chule wangse rum ta in tuilet ji le munchim ji a lobua agin a wangse na to pa sun min thang kip gen kum som ni leni sono paugin kip gen tuibong bi phai cham khumi tule to ol phai sa da cheng chu na ki holmon langsung mi pi khon tuni khu chun aga holovin a hi le athilung cho mim waluya tuzing ka lam nidan som le khat le minute som dilenga vel chun aga mudo ovin athilung cho district hospital mok a koiding in hin potaw vitin thu so ki mu chun a phung do e Myanmar junta sipai hoto na ki dozing tang National Liberation Army TNLA kho vaipu na khopi khat San State Hup Song nong kyu khopi to phate ne ding chun Myanmar junta sipai hon TNLA ho chungin pan sate in gal an boljing vin phar sota khopi sung ki chune in junta sipai hoto TNLA ho na ki dozing vin zani Tuesday ni khuchen nong kyu khopi sung chu Myanmar junta sipai hon ka to phataw vetin a hin phung do taw ve nong kyu khopi sunga police station to kai thang mun la ho cho Myanmar junta sipai hon a to phataw vin zumun la ho a Myanmar junta sipai ho akilim la an ho cho junta noyana tong hon social media la ho hin su thang vin nong kyu khopi sunga galjona ka changtaw vetin hin phung do taw ve Myanmar junta keng sipai ho infantry hon nong kyu khopi sung alut masang chun junta sipai hon wanleng ho mangchan nong kyu khopi sung cho bomin na saten an bulu vin khopi sunga in tamta zon su set pe o hitai sutia Myanmar junta sipai hon wanleng ho mangcha khopi sung boma abulu jingse zong hilovin artillery bomb ho in zong khopi sung chu an bulu vin chutia bom mangcha khopi sung abulu nung chun infantry sipai ho chu khopi sung in an lur vin khopi sung chu an to pha taw ve Three Brotherhood Alliance mina kiloi khom ho MNDA ho Arkan Army ho le tang National Liberation Army khon avai pu na khopi ho Myanmar junta sipai ho an pe do hi tu chunga nong kyu khopi a pe do to khlona khopi ni a hitai Three Brotherhood Alliance no ya Myanmar National Democratic Alliance Army hon jong April la sung chun avai pu na khopi chunglang San State Hup sunga lesio khopi sung chun pe do hi tang National Liberation Army hon ato phana khopi nga ho cho Myanmar junta sipai ho nung pe na ding vin Chinese government in TNLA ho chungin sate in pressure and boljing ve tang National Liberation Army hole People's Defense Force PDF hon nong kyu vela apan sara mandari khopi sunga junta sipai ho kemlin ta win all win kem cho to phate ringa na go do hin ahin la nong kyu khopi ala so to khon chon TNLA hon win all in kem abulu diu cho thil hi thelo be khat hi tai San State Hup sunga nong kyu khopi sung ka to phataw vetia Myanmar junta sipai hon an phon do cho tang National Liberation Army hon hin don buduvin nong kyu khopi sung ato pha su helpo vetin a hin don buduvin nong kyu khopi sunga gale tol na sata achi hajing na lai hidanin TNLA hon hin phung do ve nong kyu khopi sunga cheng mitham ho khomi ho athia mang lo na ding vin internally displaced persons IDP camp so azam lutchi na ding vin tang National Liberation Army hon no kyu khopi sunga cheng mitham ho thu na petaw ve
Myanmar junta sipai hon nongkyo ko pisunga vanleng homang cha bom akhi khum wat chule artillery bom ho a abulu zom jingji uvin khopi sunga thina to chu ngoma mi som ni le thuma thingtan sule akitong kha zo mi som ye leget athingtan sule mi tham ho chen in asu se lu chu zani le som ni leget athingtan sule hoin building gate zong asu se lu hitai tin tang National Liberation Army hon phong do vi thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha